Mot. Mat mot. Reha amat dia lemburnya. Mahanya. Ih, rek aing teh boga carana teh keur kamari teh yeuh. Mah caranya? Ieu. Mot, mot. Gitu tah carana kamari teh. Gitu dah. Mot. Mot, Siadeuy parang saing lewat. sia kunanya keur aing keur dagang remote. Siadeuy bosan anjing beut sia. Bosan-bosan ge anu keur sukses tuh. Naon dagang. Sukses keur main dagang remote. Widih. Ai ini siang kita naik aja bau. Kenaon? Dulu nak siang kenaan ai. Gagayaan dari pindahan situ gua goreng ge. Aduh. Aku udah kieu eta. Tuh. Main be, cek. Rek emput. Pat iya kok mau nit. Dan bro kami bisa nyaklan uli. Mun ya ya, muli mah. Tebel amat dong uli gemblong. Tebal. Geras ya dulu. Coba kai sih nape kieu mah jenis tusin. Tusin mah. Ngisin karang patah. Iya. Sorangan mah. Jok, sorangan ngaco doang jam. Segini ada bang dia lah. Mana? Bang gua ini baris ya. Kegoreng ge. Wes lah, bang goreng mah. Ini bang goreng kok sudah jenis ya. Iya. Weh, ngopi nih. Siang ngopi bejang teu ka itu sopan amat tiru. Amprek mang koret amat. Anu aya bebe aja jeung aing. Tulis teh ngopi sorangan bae jeung. Sorangan kumaha? Jam lo tah? Pokoknya Ih, galak amat mang. Mot. Mang, dapat mang. remote sikit aing baru singna. Pusing kunaon mang, mending beli remote yo. Canggih mah remote nage. Dua TV genta aing remote nya ya. Ima mang bisa nyenangkeun pusing ima remote nage mang di Amerika. Makanan bat. Oh batuan ge doang nage. Remote doreng. Canggih yo. Emang pusing kunaon gitu? Pusing aing tadi si pake ngopi asal bae bebejahan teu kang aing. Oh, sarua mang tadi urang keur dagang remote diburi. Bisa engkar ku manehna. Amat aja jelema kuarina. Teu nyaho urang ge. Aduh. Liar urang ge sarua deui. Sarua urang ge. Mang, kumaha eta mang si Paki ieu. Moal endah eta jelema. Lembur gak bisa-bisa iya eta ku si Paki. Teu aman eta ku si Paki. Dikumakeun ye ku urang. Teu nyaho urang ieu liar tak aja jelema urang ieu. Da mah emang aman di kampung urang ieu mun kitu bae mah eta si pake eta. Oh, urang tangan be yuk. Ayo tangan lah. Ayo. Kopi kumjak amat. Menta doang mang Sopan sih ya bolak-balik bae. kopi sakit. Kopi orang lah. Gitu. Rokoknya mana? Allah. Iya nih, tata. Mot. Kayak kemana nak? Yang jelema ya, Mang. Saya ke jelema ya. Sah aja mana? Aya bae, Mang. Baca sama kitu. Buat apa nih lemur dia aja lumayan sama. Kasih aja. Siap Beja nama papi. Nah, Jangan salah. aya bae Mang. Aya salah. Pagi yo. Paki sama. Siapa sarua aja lain ngetes kaki. Aduh. Tadi minum kopi itu bebeja jeung umpat beta jelema. Kamana tadi lupa tata. Tadi mau ditutup tuh. Waduh, kemana aja? Ayo orang ini kan ayo. Atuh ayo saya pilihkan bang. Ayo. Mot. Gandeng umat entok. Mak, aing boga ide ya. Nah, dia Urang gawe si Paki yuk. Ayo. Kumaha carana? Eta mah geus rada-rada doang nu edan mikir si Meli. Oh,
Tuh ongko eta karunya Oh, aing bener. sarua ge. Anjir lain kita taruhnya berhubung main ngelunjak we tai. Aduh. Ayo lu kumaha cara ulun ya? Urang yang terserah urang kima bae tanaon ngepaputan buku urang. Ayo, ge. Kita wae kan punya bunda. Ayo. 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 Remote. 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 Aduh. Beramat ini nyoka cai. Mat. Aduh. Terus komai ya nyokat buku ya, ha? Sia mah Aduh. kamdang alamat palsu meureuna. Oh. Eh, Sis embe nunyeun. Alamat imaing bae. Oh, oke, coba. Nyeun sia jujung ngobrol nunyeun. Oh, mas kira aing manelotkeun. aduh. Mat. Pepe mak beda. Pasukan dari meli anyo, aduh. Geus can, blong. Ngus belum? Dia buka apian. Oh, Nah. perancin orang yo. Kumaha? Ayo geus. Ayo, gas. Beres. Beres. Wah, ieu beres mah. Mot. Mut. Mut. Met, mot. Mat, met, mot. Mot. Mat, met, mot. Tentu, Mot. Mat, met, mot. Mat, met, mot. Mat, met, mot. Remot. Mat, met, mot. Remot. Meli sayangku. Aduh, Meli. Met, mot. Sepaki. Mot. Hei. Hei, Ah, aing ke dia ge nak manggian sia. mengenalan. Boga kabar gembira. Kabar naon, Bang? Titipan di Rahmat ya jeung sia. Pak Rahmat. Ah, Ah, tadi calon cekal bae sia. Bukan ulah Kayak dipian, kenawan ya. ku sia belah mana geus dibuka. Ya. Buka di bae. Ulah. kantongan bola. Nah, Ya. Di kabar gembira ya. Ah ya, aing mah moal temara ka sia. Teu temara, teu. Mikeun amanat dong ti Rahmat. Nuhun ge nya. enggak. Kasihan koring mah ieu. Aduh. Iya, kasep tak? Jim sia. Sama di alam gitu. Kasep tak? Goreng. Mot. Wah, kebeneran teh jelema PA tiluan. Emang pahatna do gai je lo jelema. Waduh. Alamat Meli. Alhamdulillah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tercapai juga. Mungkin Yang Maha Kuasa telah menghendaki aku berjodoh dengan Meli. Terima kasih Nun Gusti Nun. Aduh, senang amat ya. Sia-sia kabar gembira ya. Waduh, kudu siap-siap ya mah. Kudu sedandan nu gagah ya mah. Wah, mantap ya. Siap-siap lah. Oh, gagang sakimanya. Sematang oke. Kesima ya si Meli doang ya. Pasti semua gagal. Waduh, alamat. Wah, jelas alamatnya. Tinggal lo gaspol we. Wah, doang nama iya pas alamatnya ya.
Waduh. Tereh iya. Cinta meli ayu tereh kepang iya. Waduh, bunga amat yang iya skimanya. Wah, petana mah ti dia ya bener. Mantap. Waduh, ini bener baik jalannya. Rasa diramat kadidei. Aduh, kudu minum bintang 7 ya mah. Aduh, paling-paling di mananya? Ini apa dia? Wah, bener ya alamat berarti. Enggak. Pasti ya, jelek Roros dikerjain kurang jelek. Jelek. Hah? Jelek. Assalamualaikum. Salam. Jadi sia Masih anjing yuk. jangan dia. Asian nani dia. Imainnya mah. Waduh. Benar. Wah, sia yang mereka alamat dia ta. Dia lebih sia. Iya benar kalau dimain. Can nunyeun ja lain aing mah nunyeun. Ani ge sia. Ya Allah, on dia sia. Wah, Dah udah bikin mata lain aing. Tenang, dah, bayar. Tenang, harapan dia juga iya. Tenang. Harapan dia orang ada baik kurang jeburi mah. Ayo. Yes. Jangan lupa sabrek gitu, jangan lupa sabrek gitu. Sabrek. Oke, jangan lupa subscribe ya dan juga like, komen. Kita coba. Oh ya. Hai, sahabatku. Sabrek ya, sabrek. Woi. Turunnya. Hah? Ayo untuk kumisnya. Mis lebih.